Kibor Pulit Jong ke Umiam Police Station, katanat Umiam Fire and Emergency Service, lembat katanat Rescue Team Jong ke Jela, kedang penlong ye ke jingwat ya ke wei kemet Jong wei urang ba ubala suba no yap ya lede nalor ke jingking Umiam. Karkum ke kuwar balayo lum laong baki Pulit Jong ke Umiam Police Station, kelayo jingtem, bakaladon ke wei ke kali kamai ke badon ya number ML not sanwai, nyau sanlai, kabala penyeng bay hapding surak ke jingking Umiam, bat ha ka jingle jurip jongki Pulit kilalap bau shabi kali udon hapo bat lalap ru ya ka mobile phone bat ka jacket harut jong ke ka jingking ka balapan suba ya ki Pulit bau te urang ba ulale no yap na lor jong ke ka jingking ha ka jingwar bini a jongki Pulit lalap ru bau te urang ba ubalaja na ke ka jaka latip kerteng kum uskem borlang karmau plang lai pusas nem karta na molai mau tawar ubla e no e ka kali hapdeng surak ha ka ka jingking nadu ka por saushi teng mistem bat na kaliang jongki Pulit kilara no ya kate ke kali shathanan halor jong kate ke jingjia ka balapan suba ya ki Pulit bau te ubre ulan no ya hadin ke jing bishar benya na ka jinglong jingman ki bor Pulit rangkat ki Pulit katanat Fire and Emergency Service Umiam rangkat bat ke kenhun rescue team kilangam ha kate ka pung Umiam man penlong ya ke jingwat benya ya kemet jong ute unongnya nakaliang jongki Pulit kila persyang banwat ya kate kamet baru asisngi henry hadu bapmi ya kane ka kubor ki Pulit kimpat lap DNA bat kimpat la ruban pentikna la unongnya ula noyap ya lade ne syai uja bat nakaliang jongki Pulit kindang beteng biang banwat ya kamet la syai ke sengiru shushu nakaliang jongki bahayeng kila ujo dak i jahar halo jong kate ke jingja jong ute urang ba na kate ke jaka bat ke jingto kit ki Pulit kadang ya syakman ban lap den ya ute urang ba ubalaja bat i ya kakali hapdeng jingking Umiam